dokumente. Srbija je i posle 17 godina sa više od 300.000 izbeglih i raseljenih kojima pruža utočište na prvom mestu u Evropi. Tom broju treba dodati i oko 200.000 lica koja su uzimanjem srpskog državljanstva izgubila izbeglički status, a još nisu rešila osnovna ljudska prava u zemljama porekla. Pažnja srpske javnosti i državnih institucija u proteklih 17 godina gotovo isključivo usmerena je na izbegla i raseljena lica. Razlozi su masovnost i dugotrajnost problema sa kojima su suočeni i prognanici i Srbija koja ih je prihvatila. Međutim, ništa manje drastično kršenje ljudskih prava u regionu jesu takozvani izbrisani. To su ljudi koje su slovenačke vlasti posle osamostaljenja u februaru 1992. izbrisale iz registra stalnog stanovništva. Prema podacima Helsinškog monitora za ljudska prava, izbrisano je oko 130.000 ljudi, dok su slovenačke vlasti priznale da je reč o 18.305 lica. Jedan od njih je i Aleksandar Todorović. Kad vam neko oduzme identitetu, ste potpuno paralizirani, ne možete ništa. Otvori se lov na vas, policija vas može deportirati, proterati preko granice, oduzmu vam dokumente, nemate pravo podići svoje ušteđevine na banci, nemate pravo biti otac svojoj deci, nemate pravo biti član zajedničkog domaćinstva i to vuče velike konsekvence. Ako slučajno umrete, nemate pravo biti niti sahranjeni. O izbrisanima u Sloveniji se ćutalo do 1999. kada je tamošnji Ustavni sud odluku proglasio neustavnom. Od tada izbrisani praktično počinju borbu za povraćaj oduzetih prava. S tim problemom društvo izbrisanih upoznalo je i evropske parlamentarce, ali im je rečeno da je to unutrašnje pitanje Slovenije. Društvo izbrisani sada nastoji da sa svojim problemima upoznaju što veći broj ljudi i pridobije ih za svoju kampanju. Imamo zakazan susret sa slovenačkim ambasadorom gde ćemo mu predati glas izbjeglica i apelovati da se poštuje ustavna odluka suda iz Slovenije i da se izbrisanima retroaktivno priznaju prava koje su im ukinuta nakon njihovog brisanja. Problemima izbrisanih u Sloveniji, od kojih je više od polovine poreklom iz Srbije, posvećena i večerašnja tribina u Domu omladine.